Akasvani Imphal, Ketrimayum Chitrabhanu na pau pazeri, ahan badamaru eba pau. Manipuri COVID-19 na siba migi masing chani marfumatoi shure. Malung ki AIDS nimit malim sin batung na ngasi pangtokli amasung Pradhan Mantri Hari anoba lau siyong gi chana kanglon asina longmi singbu anoba mayon amada purak pangamalagani. Leibas na malengi lechit oiriba COVID-19 ng mayokta punna mato na lanthengnari lamdam sigi miyam na sakang neraba miyoy kaya nasu lanfamasita maipak na bugidamag Akasvani Imphal gi ipaw gi kuthangda mipung kudimang na arayba tong ohum face mask upa amag-amaga futaruk lam na nalaynaba maimit amadi kutsa tuwin na hamdot na tarutana na tamnaba apil tawri Manipur gi sagnay rabi saysakpi sorok haibum umoni na COVID-19 dagi ngaktok na naba miyam da apil tawra dun hay Mayambu Sorokhaibam umoni na khurumjari. Hauzik phawbagi oina COVID-19 gi vaccine puthoktriba maramna laichat asidagi ngakthoknaba amatangairaba pambaidi section ba haibasina oiri. Sarkarna laichat asi thingnaba hotnariba asigi mathakta aikoi pumna maknasu bhab taminaduna laichat asidagi ngakthoknaba tangai phadaba niyom ahum asi ngakna chatminasi. Aikoi khudingmakna yumdagi mapan hek thorokpaga face mask soidana upsi sapo natrag hand wash sizinaduna khutsa sengna hamdoksi amasung mi amaga gi marakta futtaruki social distancing thamsi section bahaibasne isa aikhogi nungsiraba imung manung amadi miyambo laichat asidagi kanba ngamgadoribani mayambo amukka hanna khurumjari Housing mapungoiba pauda Manipur ngarang nong na miyoy nipan COVID-19 na sikibulon na sikibamigi apunba masing chani marfumato shure. Razigi COVID-19 command control room na ngarang numidawaram toki bachero lamadahay. Hauki bapung kumiri da miyoy chama kuntra mga COVID-19 positive oy batheng na bagalon na apunba positive case lising kun mga sumna nipu mga shure. Hariba matamasigi manung da miyoy chama humpu mga naba faduna discharge toki. Masitaraga naba pakiba masing lising kun matoy changa humpu taruk shure naba parapagi changsa da marfu taruk dasmik amashinoni. Hauzik active case lising ahum chama marhudara nipan leiri. Raja asigi zila mari Chitrabhanu Imphal West Kakching amasung Ukhrul zila da COVID-19 ki zero surveillance ki thabuk haukre ngarang dagi haukiba surveillance asi mathang thagi taramapan forward chathagani masida puna sample lising mari chatu khongotun na test togani masing manung da tampaki zila amam dagi sample lising ama Chahum marfu aduga chingi zila amam degi na sample chamapan kun lokhotu na test togani masik dama member mga leba medical team tarani toshi nagani Maras da Raja Police na COVID-19 ki chana kanglo ngak taba miyoy singi mathakta thabuk lokhotli ngarang su miyoy chahum kuntra mari fagatlaga loina na lupa lising humpu chama fine oina TNK Tenopol Forest Division na Nature Learning Center amasung Forest Department ka puna sindu na ngarang umang wawan kan honabada village authorities singi tawdang haibi hiramda nomoy oiba miyambu vaf tahana bagi tawrum amang ngarang Tenopol Jilagi DC Office Complex ta pangtokre Tawrum asi National Mission on Himalayan Studies ki makhada pangtokpani tawrum atu da MLA G Korungtang amadi ate miyoy kaya na saruk yaki Ngasi malengi H numit asika mari lene na malengi tungan-tungan ba mafam singda palantharom paksana pangthoknari kumsi segi palantharom asigi hiramdi HIV AIDS losinana ba hona ba amasung masibul laksin duna thamba haibeshini Manipur palantharom asi Manipur State AIDS Control Society Max Imphal na sinduna pangthokani COVID-19 gi lecture lebana maram oiduna palantharom asi COVID-19 gi SOP ngak na pangthokani masigi saruk amu oina health checkup na chingba pangthokani ningsing biyai Manipur da English machama marfud ragi February thada ihan hana AIDS lena sandoropo thengnaki tabiriba pawasi Akasvani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi hari anoba lau singugi chana kanglon asina longmi singbu anoba mayon amada propangam halagani amasung aangyu ebangak lopi degani mahang na hai anoba lau singugi chana kanglon asi longmi singi ya fena boy damak lakolakpa khongthang amani Uttar Pradesh ke Varanasi dangarang pangthok pamitin amada wangang laduna Pradhan Mantri na hai sarkar longmi singda lalot utiki khodong jaba pibatan natana mandi system henama pangang khanhan mahang na hai masina lebasi gi longmi singna atma niver campaign dal lamjing bangam halagani
प्रधानमंत्री ने हाई विरोधी दल सिंह मसीगी मतंग दा मियाम दा लान उहनब होनरी मांग हाई एनडीए सरकार न लौमी सिंगी दमक सकिब वाशक थबक ओंथोप ngamle मांग हाई सरकार असना लौमी सिंग दा मरु मरांग अमसुंग इथेल लखुंगी खुदोंग चाबा पीरी अमसुंग लालोल इटिक अमदी इंश्योरेंस की खुदोंग चाबा पीदुना मखोय दा सेंटो हेंगनब होनरी मांग हाई लौमी कोटी तरा हेंबदा मखोय मखोय गी बैंक अकाउंट सिंग दा हकथेंग ना सेल गी तेंगबांग पीरी हौजिक फाबुदा लुपा कोटी लाख अमा हेना लौमी सिंग दा फंगनख्रे लेबास दा कोविड-19 दगी नाबा फगलकपगी चांगसादा मरफुद्रा हुमदोय दशमिक निपान अमा यौरे हौकी बपुंग कुमैदा पुन नमियोय लिसिंग निफु मंगा जहुम कुंट्रा हुमदोय नाबा फकी हक्सल मंत्रालय ने हाई हौजिक फावदा लेना असिन नाबा फकी अपुन ममसिंग लाख मरफुगा निपान लिसिंग निफु तरेट हेले हारिबा मतम स्टमियोय लिसिंग कुंट्रा निपान चाटर हुमबुद्रा निथोय नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबगा लोनना अपुन बा पॉजिटिव केस लाख मरफुद्रा मरी लिसिंग कुंट्रा माथोय हेले नागालैंड कोविड-19 दगी मियोय चामा मरफुगा निपान ngarang नाबा फकिबगा लोनना एक्टिव केस की मसिंग तमना तमना हंथरकली हौजिक एक्टिव केस मसिंग चमापन कुनमंगा लेरी नाबा फकिबा अपुन मसिंग लिसिंग तेरा सुबना मरफु तरुक शुरे नाबा फबगी चांगजादा मरफु तरा दशमिक अमा तरेट यौरे मरस दहारिबा मतम असदा मियोय कुंतरे कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनेरे मसि थारगा अपुन पॉजिटिव मसिंग लिसिंग तेरा माथोय चामा मरफु तरुक शुरे राज्यगी याई फंबाल मंत्री एसपी फॉर्म ना हाई मियोय कुंतरे असिगी मनुंग मियोय तेरा मरीना कोहिमा दगिनी तेरा माथोय ना दिमापुर दगिनी अमसुंग अममम मोन अमसुंग मकोकसुंग जिला दगिनी हौजिक फाबदा लेना असिना मरम ओइदिना मियोय यांखैत्रे लेखिद्रे नागालैंड मपुंग फाबा राज्य अमा ओखिबगी यांखै निपान सुब कुमोन थौरंगसी पांगथोकली इंग्लिश मचमापन हुमफुमदोगी ngasi निमित असिदा नागालैंड भारत की 33 सुब राज्य ओखि मपुंग ओइबा थौरम राज्य सरकार नसिनुना कोहिमा दा लेवा सिविल सेक्रेटरीट प्लाजा दा पांगथोकनी मुख्यमंत्री निफिरियोना थौरम दुदा वांगांगनी अमसुंग निंगथि मार्च पास्ट कॉन्टिजेंट सिंगी सलामी ओकनी माकी पाउजल दा राज्य की राज्यपाल आरएन रविना नागालैंड मियाम दा नुंगाइबा फोंदोखरे मांग हाई ngasi निमित असिदा सरकार अमसुंग राज्य की मियाम अमत ओइना लेबलिबा असिना राज्य की मियाम की तुंगी मराइबक लेपंगम हलगनी राज्य की मियाम ना हिंसा की थबक थादोक्तुना अचुंबा माइकैरोमदा चंगसिनबसु राज्यपालना अपील तौरी यूनियन टेरिटरी जम्मू अमसुंग कश्मीर अनिशुब तांका की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी की मिखल ngasi पांगथोकली मसिगलोने ना पंचायत की मर की मिखल सुंगसी पांगथोकली वोट अयु पुंग तेरेते की थादा बहौखरे नुथिल पुंग अनिफा वथादगनी मिखल असि तांकक निपान थोंगना पांगथोकनी राज्य की इलेक्शन कमिश्नर के मिश्रा हाई मिखल असि शांति ओइन अमति निंगतमना पांगथोकना सेम साबा पुनमक लोइरे विधानसभा केंद्र चनी मरफुगी मनुंगदा तांकक असि ओइन विधानसभा केंद्र निफु घुमदोइदा मिखल पांगथोकली मसिग मनुंगदा कश्मीर की स्टेट कोनमंगा अमसुंग जम्मू डिवीजन की सितरा निपान यावरी मिखल असदा मिरे चहुम कुन माथुना लंबा तौनरी इम्फाल ngasi फोंबा पाउसे सिंगे मरु एबा पाउसिंगे दमक अखोगी मिहुत माइबम दिजमनी लेरे दिजमनी थागसरी चित्रभानु कोविड-19 की पाउ नगा पॉलिटिकल इशू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की टास्क फोर्स सेमखिबा असना सिंगबा पाउना इम्फाल दा ngasi फोंबा पाउसे सिंगी मरु एबा पाउना फुंगरी सेंटर न कोविड-19 की फिबम खननबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम कौखरे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नेगेटिव ओइरे पॉजिटिव केस लिसिंग कुनमंगा हेनख्रेबा पाउ नारोल की थौदांगदा बैनर हेडलाइन तौदुना फुंगली कोविड-19 न नौना मियोय निपान सीख्रे सीबा मिगी मसिंग जनी मरिफु माथोय सुरेबा पाउ मॉर्निंग बेल दा अहान हेडलाइन तौरी डिस्ट्रिक्ट मरीदा कोविड की सीरो सर्वेलेंस हौरे पुंग कुन मरीदा मी तरे लेखिद्रे नौना मी चामा कुंथ्रा मंगा पॉजिटिव ओइखी हाइबसना पोंगफमदा अहान हेडलाइन तौदुना फुंगली कोविड न लेखिद्रब मियोय की अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकनबा आईएमसी न लुपा लिसिंग 15 लौबगी थोंग मियामना पेनद्रे हाइबा पाउना होयलन पाउदा अहान हेडलाइन तौरी नेपाल लेखिद्रे डिस्ट्रिक्ट मरीदा सीरो सर्वेलेंस हौक्रे हाइबसना संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा अहान हेडलाइन तौदुना फुंगली मियोय निपान मसु लेखिद्रे पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग कुनमंगा निफु मंगा यौख्रे सीबना जनी मरिफु माथोय यौख्रे हाइबा पाउ इरेबा की अहान हेडलाइन ओइरी जेएन डांस एकेडमी की ओजा सिंह कल्चर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल दगी रिजाइन तौख्रेबा पाउ इम्फाल फ्री प्रेस दा अहान हेडलाइन तौदुना फुंगली एडमिनिस्ट्रेटर जनरल सिंह की कायना थौरम यावररोय हाइनरगलिबा करिगिनो हाइबा पाउ मा होयलन पाउदा अनिसोब हेडलाइन तौदुना फुंगली मणिपुर की कल्चर योखकदौरिबा एमयूसी की वाथोक लुसिलकले जेन डांस एकेडमी यूनिवर्सिटी की थबकते यावरोय हाइबा पाउ इरेबागदा अनिसोब हेडलाइन तौरी नागा की तोंगानबा फ्लैग अमदी कॉन्स्टिट्यूशन याबा ngamloi haiba नागालैंड की गवर्नर आरएन रवि ने फोंदोके वाफम पीपल्स क्रोनिकल दा अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली नागालैंड स्टेट नमथाक सेमखिबनी पॉइंट 13 की एग्रीमेंट नागासिंग तोंगान तहनबनी हाइबा एनएसएन आईएम ने फोंदोके वाफम संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश दा अहान हेडलाइन तौरी
Oinam Tingal Primary School gi nauna saba building sanga khre National Education Policy mapung phana sana hanaba task force sem lehba pau Isel Express ta ahan be headline tawtuna phongli Chitrabhanu Loshilakpada COVID-19 di ngak thoknaba face mask upa phut taruk lamna leiba khut sama di mai mitarut na thamba haiba achamba thong ohum masinga na chatpinaba amukha na ningsingjari aroi pada maroi ba pau amuk hanna Manipur COVID-19 na sikhiba migi masing chani marfuma to shure malung h nimit malem sin batung na ngasi pangthokli amasung pradhan mantri na hari anoba lau shimgi chana kanglon asina longmi shimbu anoba mayon amada porpangam halagani pau loizare